30. januara u Centru za kulturu Sava Dečanac u Leposaviću odigrana je pozorišna predstava Da li me čuješ? Ovu predstavu realizovala je nevladina organizacija Omladinski centar Gračanica u okviru projekta Kulturni most, koji je podržao program za aktivno učešće zajednica. Nevladina organizacija Omladinski centar Gračanica osnovana je 2010. godine sa ciljem da podigne aktivizam kod mladih ljudi i obogati kulturni život i dešavanja na ovim prostorima. Pored njih, projektu su se pridružili i Teatar Geto iz Lapljeg sela i Centar za razvoj lokalnih sredina iz Mitrovice. Predstava Da li me čuješ bavi se problemima sa kojim se suočavaju mladi ljudi, kao što su nasilje nad ženama, neželjena trudnoća, huliganstvo, ali i drugim problematičnim aspektima ponašanja mladih. Cilj je da se na ove probleme ukaže i da ih šira javnost čuje i vidi. Uspeli smo da razbijemo te predrasude od sever i jug, upravo je to bio jedan od ciljeva projekata da i ljudi sa severa vide kako mi živimo na centru i da ljudi sa centra borave severno od Ibra, da tako kažem, i mislim da smo im, razbili neke predrasude. Inače, većina njih, pogotovo ljudi sa severa, nisu imali prilike da gostuju, da pređu reku južno od Ibra pre ovog projekta, pre nego što su uzeli učešće u sve ovome, i to je svakako, ja mislim, jedan od najvećih pluseva u ovom projektu. U predstavi koju je režirao Zoran Ristić, reditelj iz Gračanice, kome ovo nije prva predstava za mlade, učestvovalo je 17 glumaca, kako sa severa, tako i sa juga Kosova. Ovo je 4. izvođenje Da li me čuješ, a planirano je ukupno 5. I to u Gračanici, Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, dok će finalno izvođenje biti u Šilovu. Publika je, oduševljena svuda gde smo gostovali, bilo je, ljudi su bukvalno stajali da vide predstavu, upravo iz onog razloga što sam rekao na početku, da je jako malo kulturnih dešavanja i da su ljudi prosto presrećni kad imaju tako nešto da vide, i jako nam je drago da smo uspjeli da, barem malo napravimo jedan korak napred kad su kulturna dešavanja u pitanju. Mladi glumci sami su osmislili dramski tekst, a na predstavi su radili 4 meseca. Probe su izvođene u Domu kulture u Gračanici i u Regionalnom resursnom centru za zajednice u severnom delu Mitrovice. U prvoj sceni dobio sam ulogu huligana gde sam, ja mislim, da se odlično snašao, a u drugoj sceni gde glumim sa drugarom kako deca i stari treba da se klone kladionice, kao kladionice nisu dobre, i tu sam se dobro snašao, nisu mi teške uloge pale. Rad na predstavi, kao i kreativna sloboda u pisanju dramskog teksta, dragoceno je iskustvo za mlade ljude sa ovih prostora. Ovu smo predstavu, kao što znate, sami osmislili. Radili smo je 3,5 meseca sa svojim drugarima iz Kosovske Mitrovice i sa Teatrom Geta. Pre svega prihvatili smo ovo zbog nekog druženja i ovo je neko iskustvo veliko. Zatim, moja uloga jeste opisati svakodnevni život neke studentkinje u domu. Na sceni sam sa 3 drugarice i pre svega učimo, ludujemo, takođe i vodimo brigu o tuđim životima. Mislim da je ovo jako korisno i jedno veliko iskustvo. Pre svega bolje baviti se glumom nego nekim poslovima na ulici i slično. Ovaj projekat nevladine organizacije Omladinskog centra Gračanica realizovan je uz podršku programa za aktivno učešće zajednica koji sprovodi Mercy Corps, a finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID. Vrednost čitavog projekta iznosi oko 15.000 eura. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.